ali mu luchere chena kwa wakati alangwira akalwa yambinga ya msiba no musi yali sebule mukalwa aka 2014 ma stroke mukube oidi bongo bajokumuwamba nga stroke ya mukubatambula amagulu bakulula makulu abantu buti kivogo na mujasingo ni yali ngati kintu kino family yindi ezo kwida kalaje hakitwala mwene no kugema obuyinza mu 2023 so ya Africa mu kwa 23 and 24 25 ono kuna kodomo zidabere 17 dabere 12 balonda akaluka yalangwire na uto obuva so ekibuza abantu kyebebuza lwachi abantu bamusira ku mutaana nibo yeyibwire nafu kutula mu uniform ya maje niye simbawo boba kwati kasita yatutasa ubukulembeze obwaba bongo ondimba senior ni mutawane Omar Bongo ate bongo ya aine byafa yaidana mu 1974 unakobera mu African Union no mulu byaswa kukuchalagana mu Uganda yaidane ne odi yali musada mumpi yaidane ngaito debeta guludumu debeta bongo abantu asinga abana ngo kwamba lengaita denene ngaendo kuwamvuga mu yenda ni mcharage mu Faransa yali yaina amala ino baba ono kubagamba ayaya ne yo ligi yali moyo boko wa bokasa jenamini oyo alende sada ligi yali imbi ba Emperor Haile Selassie nga ensa agifugana mukono teams bo obana abantu abandi baje bayogera ku bandi dictators ga balingirira aliwo nditano bona kuno kumikutu nga bali bogera mbona kwavuka dictator tumutwara ngo bali yakuluya 7 bali ko ayenga asobola kuba molwa dictator tino mukono gule era ni mwene yayogera kati abantu bakati ndi dictator dictator nasula mu church yena kasero yande kalero wire bona betiche soboka dictator mutufu tiche soboka so ye akodera hands azira ino mutawana sira mutawana ko moti azira mutawana azira ino mutawana azira ino mutawana ni mwena acha technology nga yakati abantu bakati dictator bandi chimoluma aina kobera kuba classical dictators classical as you hear the word abom 70s okwingira mu 80s okwingira mu 90s classical dictators group yali mu ngoye Emperor Haile Selassie yena yafugisa mu komukono gw'ekyuma Mariam Mengistu okuva mu Ethiopia omukono gwali gwa chuma Omar Bongo ndimba senior azalo no Omar Bongo kubagamba mona idalambe omusada ngomukono gwa chuma Mobutu Sese Seko okuva no mu Kongo wana kumalirana abasada bali bagana Bokasa omalize ni Gaddafi kuntuma oni osiri Mbaraka Mbaraka nga ondimba baba ono kubagamba yatuka ku time mukalo akali akekinana no mwenda baja ngati bali kulonda batawo referendum ati ondimba yeyongereyo Omar Bongo nga alifuga obabe tiko banti akalulu tukatairewo ondimba ali muvugania ni gundi nchikuirire chirema mu 1989 look mirwenda chinana na mwenda yatala akalu akechikungo nga bali kwebuza president aliko yeyongereyo obabe mwene nge akona akaita akalulu obo buchobo akoboti yawo otibe mabama bako bangati be ainga abakalukano era nga abatono era bajoka ati tukulite ate zinakobera akalu tokabaliranga ku kibeta mfugano nji oba mudega oba mwebye ebintu era bakugema obwongo ino bololo zambo akalu bakabawo nekitegeeze mfugano nji obo oli mulevu ebyo tegera nti ebintu obitegera mu fubwabyo kuba mu research wali kwa research mulimu ebintu bibiri bakoba every research you carry out wali debeta dependent variables and independent variables ntigabaga ekirete ekintu n'ekintu ekikoze ekirese ekyokubonera nti Hosni Mubarak owa Misiri nga ba Muslim Brotherhood bakayitandika kwekalakasa mu Tahrir Square yali alangwira akalu n'ebitundu 89 ku buli 10 yawangula mu gwa kutano abantu bamwe kalakasa ku mugwa omusango
but bwobanga wangwire at 85%, how come that the same population eri kulwanisa atenga ne yakuwa oyo ni aliga yangula mugwa kutano gw'omusamba atandika okumwekala muri yawo twire wa busiri Sudan enambirira Khartoum oyidukira bulungi no bali bakava mu kalulu mu mwezi gwali gw'ikumi ba January nga wangwire oyaina mu 90 osini mu nogondi busiri yafuna 90 around 90, it was 90.3. You can't even Google 90.3. Abantu bamwekala kasa mu January tujja kuyingira ogw'omusamba ngali mu kayumba kambi eyafunye 93 eyafunye 93 so iyo kuba kumanisa abantu punakati kulabisa kuba baba kulabisa wafuna 93 point it was 90.3 ekitegeeza bali abo bavugaine nawo babaga bayine mu dino omusanvu yafunia ku 2.02 abafunia ku batyo ekitegeeza olikukirizaganya ninze nti tosobola akoba abantu nti akalulu ni parameters kopimira enfugano nji akalulu sobola okumanipulatinga inenewe omalaga bakumuno so 60 50 awo tutyo ono oluguyingwema mu campaign de bintu byasinze okutambulizako abantu munsi ya Gabon, the Gabonese people kyebayenze ino kuwulira yabakoba ebintu byabeerenga bisatu ebyabeire byasuubiza abantu bano yabasuubiza obukulembeze obw'enfugano nji era nga bulambulukufu democracy and transparency yasuubiza okwongera esente mu byobulimi okirungi yasuubiza okwiza EICOM ku bisanda biri Gabon so ngawo ni abamwana muto abonera irala ngoyo kayi ngoyo percentage yabaire ntono yabaire 199.99 kayi Kagame nabikola Kagame yasembaira 97 muna abana avuka bakuzensi daiwe